ati Kasee makoti ni maukova ni kauka itembea na makazeti meso kimanyi ndawa yongu kamundu pandisa nguma itepa lasie Kasee ubungu Kasee nkulu Kasee ati Kasee kilungu ni Kasee Peter nitita sungi tunina kembe this Mololongo I live Siemani Ilobiye onde Nikatongwa wa amondia Ate nundu yini Etitanina Aka Pei mundu mukongi wa ikiwaki Ola wa ise ndende na kitawe mundu muka ikiwa ni nyamu wewe Ike inyaku wewe Nenya kwa ngatinde kindu welo mbike alu Ngalele la nyeni welo ombetikila Hakini yuka tonga nundu yinde leide Ona yundi na mbesa Stock wete mini yeni haki Yu anata mgendo wabinga nduka yu Ambetela mbete mbezi ya meni kuwa Nependi kuwa Na umendina siye yu Ambu manga na ambia ndikendo Na tena ya mbeza isu nake Hai Katungwa Hai Aka Wala Yani katungwa Wala Rubika Hii Ni chao Katungwa Tinyo Kowe ne u Ya Kamunduka wakasi Kamunduka Kamini wenaka Aya Kasee Wembe yata we Katungwa Iumeze bro No ikasa Yuwa wengadi ya chaona widanduka dhei Ona ndwe Wida ilibiti Ona ndwe nambagi na nitu mitwe Mwaito mbagi Ndwe nambagi Iumeze bro Ni chao na ukenga kowa india Ya Kumeze ne kwan Ni mwezi uwe kana nowe Wewe ni mudhelele Mwenye pesa Mwenye Aume na ala mena Besa Kama goti ya suma kuyu Besa man Ikazete yako Kasete yako Bukama kena Nekazao Yeah Nita wadha manja we mwe kunena Ndunene umbiondo umbia Nakaleta kunwa Oniendeke So Bata ilibiti we Baka Kama Soma lebo Ona keta ni waza mundu ono Timundume Soma lebo Mundume timbeza ndunye magoti Yo tinde yena ukenga ako wa india Yo woka mbeka Wani wewe ni mwanamuke Wekengwa mundu muka Wani wewe ni mwanamuke Tiko lawa ine Ndo ya na utabu ona ndwe nambaki Sakona we Sajao Alama yani me kubiwa kote wa piti we ni Sakona we Sakona Weka na buya tena ubenie nina ukengie Na ukenga ako wa mutundu Ondia Gambezie ambone Bezie Yu ni mundume Yes Kama koti na kwanza wena yati siyo wawite Humi yote kiatu chu Wengine kwa Wajila chake kia Wana mundu hapo dikia Humi ya makoti ye kao mbata misya Ikaze tete yaku Katungwa Katungwa nini? Ni kama mtunga Kama noni mtungile Kilingi wazao All the best bro Mlem All the best Adhimoi Tena Ngomba lakini Adhimoi Nze ngai Luva kazi ndu isi bakawana kalange mbezi ya govia aba kula Kani si maundu ba kulambe sasa kwa sienda debye maundu binduke ndi undweka ati yu wosa mbezi otwa yeke kundini nuko wosa walite wosa loan uka boost kikundi chako yani uka boost weya wako
lakini yuto atuyu ikatu yao tukatinde hao balukanga okilende ndebye maundu mese ubendi mundu mukamusio nengingo ngingo support ya mutu okethia mutu ndo baluka lakini yuwe kala mukiki njao na mutu obaluka kwa ndio support ya ndio ku support njao na mutu mukiki yuweze yumundu mukamuthuku na mutuma nune mukiki mundu la mundu akwatwa mukiki ngingo zomu benduka una mwigwanda na kubaluka no laisi kwa unenda with the way flexible flexible gethia wa bendu ko wimbendu twibendu kaneza twimwe Kasee ya tuge neza tambo ito nemeni ndi Amilombo so yes tuiki mwa njao yu inenge nkuitu nene aye one my avocado of grafting yani my partner in crime zone ko wo ba kindu chako retha ese yue Holanja ma galaka man kilona ndo mi wina kindu kwanza yi aye nenge nduwete wina kindu ndo ambonda ja kana ndo ikaitha waswasi yu ambe uni sawa Holanja ma wasi alone ya ngondo gara Kyoza. mwana mwitu we mwana mali ijewa itu isin sembere company ne wa ideo na yu ile kuna supply Mali myo. yu ndisi ya tumo kwasi alosi na kautili kamwe isilingi kiliumwe na maana mwanza hawa awe ilinga ndo wa 500 kwa kunesa hapo Okangi ngili na maana mwanza awe ilinga ndo wa 500 ai uko nangutie ba pe madam mukwisia olai supplier na oka ai mukutia mbesa ndokarero munenga kisa wasawa amba bumakenu utia mbesa ni kana mukyosenye yuka ake koka ni supplier na ngili 30 lakini ando mwamino tumando ni supplier ulse yose nduku makamu ndi ile isa wewe kunye ni supplier na ngili 15 Nakauma 30 na ndunenga na 15 undu wa yu akatwata uruseli uyu kwata ndo ngili 50 mwakwatia mwakwatia ibe madam mulangu tuma ese ninaku yaona maisi ndukeketa ngamunenge ndukamunembesa amona nditukwati ngodiye simu nondiye namba mandike kazi muni nacho andine nono abya mandike namba yako Cheers. Yeye. Flash kale. Ni wona mundu trusted. Sisi mundu ziwe mundu sio. Ni trusted nani? Wamwite utaliti tomali ni mwite nyengute. Wamuti wati aletwa nafasi yakwa. Yuna akwe yajua na wetia ndwe wenye mbeti ya 17 nawe waambia nombeke ya 16 16
baibando bedena yuko uwa elete make order nondo nake with yaena kundu kwingi okuya twaite uwete wesindu imwe mbinge nyengo ukaua ezi na kuongela waile telo ongela ndui wambia nongele tungira tuna uwo 22 ona no wetie mbinga ngese iti waisu nyengo ka bayu nondo ndio ibando ba 17 nona ba 16.5 ngoka bayu ngwetia Mwanza itia ngwetia Mwanza na yue nika na yuru ilo na magaso maingi meambia ukabayu nondo nakwa nethi ni mathe ni matabiti we kwa kubutweke jumbu loga jitu amona kandi lugaga sio tinye ngutabya yuwe ketho wina bandu bembesa ketho wina bandu bembesa nyendi sikana wina mbesa ketho sibo ona wailete eti sindu bingi muno sibo sibo wina mbesa na ndukunisi mundu ndumwitie yuona nyeke iko nekura yunondo nakwa nethi ni kwa the andu na the andu mokite ba withwembe witu ni mutumie Nanu kwanza nuona junyo na kwanja ambeyo mana nake na eba before delivery before ise ndusi ukenga eba yu wa iba ase mundu wena mbesa kwa unde ambeyo sungu ku ambo twa abala mbesa sibiwe Nenge jundu itha mutumia mbesa bandu ba ambeyo yu ambo ikolo tumie mbesa amutwa yesetu Aju Nambezia kiba Mwanza mwezi tu confirm Una nengete Ti Ni yosu Oyu Ega mutumie alafu isu njuko ni awesi Kana minota isu Withia namba tanga Nuwe ingi Ko 20 Wesi biashara ikuna bo Mbona wendere ukiliandu Wile mwana osu Numbi wepatosu kutethia mundu ulaiba Ndio na mwana uzimwa bwana na kukiliandu kumomye bao kamokilia yes Ungo na pesa nuni ndwake ukamukilia biashara yona mabuti aba elo tani siamo ukaiuke kalande ukeke hesabu yaku uketia order ukatuma mbesa tene wone loli ya yonga maba wete wesi yona nanga na uyoju yuni lebeze ngino uyo yana mai yukaide uyoju yuni go ni dikaba transaction nimutumie anditia wambia nitie ite ona mbingi bio ite mbingi bora tuma mbesa mbingi wete weke ulusen sawa tuma mbesa ketho sipo tuma mbesa yena ndo alange tuthuku mawe yo tuka tuwe pa kwako ai tuko ibandu ba 17 beba 60 jo nebungwa ulizelia hoteli ulizelia nduka la kila kendo yanka ndio waka kamaluti kamaluti kila kendo biashara yuze kalu ni enda pesa hizi hapa mbaye kaona tu kwa tasiana mbesa yito mwane kameli kautika tundu katu memalameana ai malama ele ninye ne muye atumeimwe nebu si sawa naona ni nundu irantia na muthuthia na mwe tuma inge nini ona ni hisi akele atumasia bas atuma mbesa inya si akele atumasiana atuma mbesa sio ndesi ana 18 Ngizambe na atumye one offense sioka koma 75 so this yoka cho 18 clean money yana ninye na tedia wiyola mwingi ninye na tedia wiyola mwingi yana ne yakwa transfer yana ya kununua tedia wiyola mwingi idea yao nyeko nina kuindi mwene idea ko nina kuite idea neko nyene idea na muona mbeti na kuita nguvunde se biashara mbunde se chao ko biashara ambaye kati mbezi kusia kundi lingile 20 na 3 minus natoyoke ile biashara si unajua biashara zako zimekufa si you know that so saa hii ni ku revive businesses ndo ka business ka survive for long timando mbanga taingile itatu temina nasio nate ikona kauna ndikwete aritienge
ati Kasee makoti ni maukova ni kauka itembea na makanzeti meso kimanyi ndawa yongu kamundu pandisa nguma itepa lasye Kasee ubungu Kasee nkulu Kasee ati Kasee kilungu ni Kasee.